Hello guys, good evening jatona no. Ite sini di plaza rong no. Bela kena hambai ano support kelamin na bagay. Ang video hai ma paja waka update na bagay. Guys, ingke sini MDC kesam sini sar padma Lochan Tripura ni Bwsajwk no. Return khai man khapo bote phira gui phaikya po. Ingke mane ang jen saima manita. Ingke bo Kolkata ona khari thang po. Ingke Kolkata mane wancha da saimia no comment kai sadi wancha na ingke Kolkata wana bo mane chikon mikon youtuber po yatin chauta ingke abono bini Bwsajwk no mangka pungke blikene happy ang bo happy no ingke bo sokphaikha kana please comment kai sokphaikha sini de di prasa bo song tai sini bukung bara bo song please kam kai sagra de bin Bwsajwk no mangka po ingke ang tai tam san na he de bana ingke bo mane bo batirok mane switch off rok khaimeni bo saya kaisa bo phase bui bai patin ti phanang khana Bwsajwk tung ya bele na ga hai bana as comment hami rok tak khai lai ti bo kaisa sini ti prasa bukhuk no bo kaisa sin ti Bwsajwk no ke bo no kaisa comment dak han ya khaken ke bo bukharo go mane dukho nangjang ingka mun bai ka ang ani ti prasa rok no te bukung bara sin ti prasa mai ganang ma sawo please comment hami rok tak khai ti ingke sin sar ni Bwsajwk padma Lochan Tripura ni Bwsajwk return kai sokphaikha po khar mane ke Kolkata ona khar po do ingke mane sokphaikha ni khanauta ingke bahai ke be khar ka ba to saimi asang bo mane akin simi da contract tong saimi ata mane ate boribo saro khalma kaisa ang jaja mane bambu phabo dukho nangje diba ate boribo saro khana ni sakang wa bukhawan chuna nanggo mane bahai ke tangi mane bambu pharo tamung jang no amo hai ki sao kona nang mane ke bo mane bo saya ko yati ke khare thangmana soisop rakhameni binabo markin saya inke atrok ta khadio babu phano bam ha dukho nangjaga ate inke nijine bo sable hamya pona mane kobot pona hamya pona kobot pona ingke kaham pana hamya pano ma pha dukho nangjaya dibang ko amoni bagui please bo phano dukho tari baide ingke bo tonin bagui si bo kosto khalai dong ke ningle bono saya kare si thangong ke ba dukho nangjakta ate sisora pata khaidi ang bukhung sajawo ingke please comment ke sabaigra di bo mane wancha bai khal na deborma bai please ano comment ke sadi ingke ja ani channel no subscribe khairo please subscribe khaidi te comment khaidi te share khaidi like khaidi ingke video atinin baga update musik na gajatana na bye